F'artiklu fuq Shift News, Kevin Kassar ħareġ jattakka lill-ġudikatura brabta ma' sentenza li ngħatat fl-appell fil-każ fejn numru ta' persuni, inklużi kunsillieri u sindki, kienu ilhom is-snin akkużati b'miżappropriazzjoni u frodi bl-użu ta' fondi Ewropej. Minkejja dan huma ġew illiberati kemm fl-ewwel qorti u anke issa wara appell li tressaq mill-Avukat Ġenerali. Xi ħaġa li jidher urtat l-ħaten Beppe Fenekadami mill-Establishment Nazzjonalista, tant li fl-artiklu tiegħu wera diżrispett sħiħ lejn iż-żewġ deċiżjonijiet ġudizzjarji u wkoll kien selettiv meta mill-persuni kollha involuti isemmi biss lil Clodetta Bela Baldacchino, l-insertat rappreżentanta u kandidata tal-Partit Laburista. Il-bqija tal-persuni fil-kawża jinkludu wkoll is-Sindku attwali Nazzjonalista f'San Lawrenz, Noel Formosa, u n-nominat il-ġdid ta' Bernard Grech fuq il-Kummissjoni Elettorali Ian Micallef. Il-kawża kwistjoni kienet bdiet 14-il sen ilu, fejn 7 persuni ġew akkużati li frodaw lil Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea, lil Kummissjoni Ewropea u lil Gvern Malti. Dak iż-żmien l-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi, l-OLAF, kien qal li seta' kien hemm xi irregolaritajiet mid-delegazzjoni Maltija fit-talbiet għal ħlas lura fuq biljetti tal-ivvjaġġar għas-snin 2004-2007 f'somma li tlaħaq madwar 96,000 euro. Iżda fil-qorti, il-Maġistrat José D'Amico li kienet ikkonkludiet li mill-provi li tresqu il-każ kien biss xeneġġjat u liberat lill-akkużati fl-2021. Peress li l-Avukat Ġenerali kien appella mis-sentenza, il-każ kompla jkarkar 3 snin oħra. Iżda fl-aħħar jiem il-Qorti tal-Appell, ippreżeduta mill-imħallef Aron Buġejja, ukoll ikkonfermat l-ewwel sentenza u ħelset minn kull akkuża lil Clodetta Bela Baldacchino, Michael Cohen, Noel Formosa, Ian Micallef, Doris Borch, Joe Borch u Alessandro Oreste mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali. Iżda skont Kevin Kassar dan kien ħażin u fl-artiklu tiegħu intitolat Kif il-Qorti tilleġittima frodi qal li l-istituzzjonijiet ġudizzjarji qed jimxu b'idejat ambigwi u qed jimmanipulaw il-liġi kif jixtiequ huma.